Ghana is the second largest producer of cocoa. We Cote d'Ivoire free wa. Ghana and a war. Se si amena ka se si ebetu lithium gold. Ewo Ghana ha. Just say you will be bia one chene bauxite zinc body oduma nkuma japade a wode ama Ghana yensa ase na gu ha yi. Ewo arable land set everything. Yeah, sorry, see a baba here, one district, one dam, one village, one dam, one then constituency. Now one dam, one constituency, one dam. Our northern region where Hawa Koomson the demands one. But me maybe Hawa Koomson I want you know, and now we social media platform so and one Kennedy Agyapong, Eddie Abuenia Ekontokwa, Tia Hawa Koomson. Kukurudu, Eshirado, breaking the 8 with Bawumia. Abusia, and every mechia muni na mosom for Mabawa, maybe Koomson, and Maba platform. When I'm saying usual of me, say meta aba platform so sa. And that year, say Mabaso. Mebra Ibrahim Apia, and Mebra Samuela. Emi se moye banta ewo platform so apia wan kasa yi ne ekosu wa hai ni na no me ntam pesa meka wansam ba sabe sabe ni nimsanka bra apia be nyem same de se ne me nim the age be to de me se wo de sabe wani afika kra tinka wo ye panyi me expect you senka be wonye nsase obi a ono kasa na wo be gina platform so na wo didi obi atemi se na o magimi a yan kasa sa o platform so penyin kasaza messel say we apologize kasa na be kasa o platform so yan kasaza na face so masai abisa wo asem da kumi no wo audio no meti say wo say dey Kennedy Agyapong eboa party fo na woni mo faso a Kennedy Agyapong wanya wo party no mu ena me kasa wo kokoko boda ni sika da wo over 500 million o pesa woji ejuma waya yebetua neka 500 million Ghana Akoma FM 87 apart from cocoa board no so no electricity poles lights ne meter onu na o supply fitikufu abreso eneni na onu anoda so yesa ejuma no eti party na aboa no enam party no so no nya ni sika sabi enemi tuwe Hawa Koomson Nintumi ba me ya ade ma party na me begina ho nye dede se ma ya ade ma party because na me wo misika kra na obi anim me party na ma yebe hu me party no so na me gina de ye ne ame mesrew ne bra pia sana me di kan kae no sabi akwala bu panyi na panyi so bu kasa na wo kasa ya no wan kasa yi na point of correction it is na wo kasa Kennedy 2012 na wo na Kennedy ba me fi now what time na start say wo ba me fi na ye Mr. Ni fi na me no share 2012 mu wo ba me fi atin somewhere 2016 na start say wo ba me fi na Kennedy nkofo na omo musika omo ni omo na me ka hu bia na ba pia me yo hia ni a me bu me ho pa o hia ni a me bu me ho pa ntimi fa me ni nya fom obi ntieti ame so Kennedy Agyapong what one or your papa we are no abegina we are singing na wa kama we are singing artist or your papa no me na nya san kofo ni bi o 2012 car say all day man car no me bisa abute na bute car say oh metue bibi kakra sa tan kwa na 500 Ghana cedi na me ka tell say me 500 Ghana cedi ni me ntwia because saloon na all day man no me car me kuta na ho odin say wono na die no me tue ota korola no ho odin say wono ni hu ndai na all day man no etime fasika no nko na esa se Kennedy Agyapong ma wade enso obedi wate odi bedi wate munti minim ya na ya da chin Kennedy Agyapong abedi matem nti me nkoje nti ma nkoje ka no Kennedy Agyapong ko fo na omo ni oma me Hawa Koomson me nka ho enu nti na na ano obegina Christ for all mission eye dede dwa nanum ekasa wie ya okoya meti ya mi di na chi Eko be free Katie Hammond ni afenyo market ka chiro mo say asamo a Kennedy Agyapong abaka so abekeka ni na sansam na enya no kwenti me pesa me be na me be bisa no so no kan ya nya me ncha de me kotu no Katie Hammond office me bisa no me keka ma adwen so kire no
because me say mensa nhye nanum mensa nhye nanum eto ntumi mbo mapampam eto omo Kennedy Agyapong ehwe omo no me Hawa Koomson me nka ho o pa fasa audio we send ni Kennedy Agyapong say me na me kan ye na ono a ogimidi onimi na minimu no enkofo na Kennedy Agyapong mo ni oma wo mo constituency na me nka ho bi eti me 2012 Kennedy Agyapong oba kasoa no na oba that was park campaign launch and oba so me kai pa tam wo de baaye na ye ni na atete wo no baaye 2016 and osan baaye 2020 mpo de wa amba kasoa eti Kennedy Agyapong ni mu kwan a me fa so amaje kasoa si wa ene nyame adom ye boy MPP seat e de kasoa ka Kennedy Agyapong nka ho omo na mo dwa nanu mu kire omo no me nka ho bi eti sa wa bia na wo na wa be hwe o minim nim to me nka right so Mavis Hawa Koomson at the time when Ghana for esu ya no dem ayesre Akoma FM 87.9 our leaders and that's why a minister for fisheries, right? And this is what they are doing. Aquaculture. I can't so inquire your friend is saying one dam, one then there was a the winya and with me Eddie no. So Ghana for me worry in some way now come home now your party ni then oka boss na the enkoswa no bisa say what do I do? And that is what we need to do and deal with it. And Anopay, you must be worried as a Ghanaian